Mupaka Shamba Letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka Shamba Letu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana. Juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antuka inanisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Taki niko najitupa mie peke. Umwana wiga segonderi, mwishyurira ishuri, bose ubuzima burakomeje imboga umva. Mbese ni nk'umugabo. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka Shamba Letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka Shamba Letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Mupaka Shamba Letu. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro Mupaka Shamba Letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Twongeye kugaruka muri ibi biganiro muzajya mukurikira ku maradiyo atandukanye. Twongeye kwishimira kubana namwe mu kiganiro Mupaka Shamba Letu. Uyu akaba ari wa mwanya mwiza duha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi babugiramo uruhare. Mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe ibikorwa by'umushinga Mupaka Shamba Letu ndetse n'icyo bimarira abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Turaza kandi kureba akamaro k'ubufatanye bw'inzego zinyuranye mu bikorwa by'umushinga Mupaka Shamba Letu. Muri iki kiganiro kandi murumva abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bo mu karere ka Rubavu, akarere ka Rusizi ndetse n'akarere ka Nyaruguru ku mipaka itandukanye bakoreraho. Nabo barishimira uburyo umushinga Mupaka Shamba Letu wabafashije mu bikorwa byabo by'ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse ukanabafasha kwimakaza umuco w'amahoro. Muri kumwe na Solange Yanone. Ariane Nkesha ni umuyobozi wa International Alert mu Rwanda, umuryango mpuzamahanga watangije umushinga Mupaka Shamba Letu, umushinga ukorera mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gutangira umushinga Mupaka Shamba Letu mwari mugamije iki? Ugamije rero kubaka ayo mahoro ubinyujije cyane cyane mu bucuruzi bwambukiranya imipaka, kandi biciye cyane mu bategarugori bakora ubwo bucuruzi, kuko twasanze ari bo benshi mu bantu bambukiranya imipaka. Iyo urebye imibare y'abantu ibihumbi n'ibihumbi baca kuri iriya mipaka ya Rubavu Goma cyangwa Rusizi ya mbere ya kabiri, usanga ari ibihumbi bihaca buri munsi, kandi abenshi muri bo ari abagore. Ariko ubu tuvugana ibikorwa bihari ni bihe mu mushinga Mupaka Shamba Letu? Icya mbere nuko twashakaga yuko kubashyira mu makoperative cyangwa mu maveke kugira ngo bamenye aho babarizwa, bamenye ibyo bagomba gukora kugira ngo bace mu nzira zijyanye n'amategeko, bamenye kwizigamira, bamenye ariko kandi cyane nuko babana n'abandi bategarugori bakora ubucuruzi muri ibyo bindi bihugu kugira ngo bamenye uko bafatanya. Kubera ukuntu bagiye bishyira hamwe, ubucuruzi bubera hariya ku mipaka bwaragize umurongo ku buryo niyo nk'icyorezo cya COVID cyaje bamenye uko bakorana ubucuruzi nubwo imipaka yari ifunze. Niyo habaye ibi bibazo bya politike, aba badamu cyangwa ubucuruzi ntabwo bujya buhagarara kuko bubeshaho abantu benshi. Ariko se ni gute bwakorwa hatarimo amakimbirane, abantu kandi bubakana kandi biyubaka nabo? Akaba ari igikorwa cya mbere. Ariko none tukareba no mu ngo zabo, nk'igihe imipaka yari ifunze ya Kongo, abantu bagomba kuba batashye saa 12 cyangwa rimwe na rimwe saa 9, uko ibihe bigenda bihinduka, ugasanga nk'umuntu wenda
abaye bloke hirya nko muri DRC ntatashye, ugasanga ahuye n'ibibazo byaba ari iby'ihohoterwa, byaba ari ko bamwiba ibicuruzwa bye, amafaranga ye, noneho yanataha no mu rugo ugasanga uwo babana atangiye kumukekaho ibintu byinshi. Tukagira porogaramu zihuza abashakanye kugira ngo bajye babijyana mu ibyo bibazo, babyumve kandi banabikemurire hamwe. Ikindi cya gatatu ni ukugenda dukorana n'abayobozi cyane, abayobozi bakora ku mipaka kandi noneho n'urwego rwo hejuru, tukagenda nabo tubagezaho ibibazo by'abo badamu, bavuga tuti nk'izi ngamba mwashyizeho zirabateza ibi bibazo, mwabihindura gutya. Mukomeje gukurikira ikiganiro Mupaka Shamba Letu. Mwumvise ibikorwa bitandukanye umushinga Mupaka Shamba Letu ugamije. Reka noneho duha umwanya abo bagore twasanze ku mipaka itandukanye hano mu Rwanda. Turatangira twumva abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bo mu karere ka Rubavu. Nitwa Nyiramahoro Hoziyana, ndi umucuruzi muto ukora ubucuruzi bwambukiranya umupaka, curuza imboga n'imbuto. Mupaka Shamba Letu waduhaye amahugurwa cyane, twacuruzaga mu kavuyo, naragendaga nkarangura, nkagenda ngacuruza ntaho nanditse. Mupaka Shamba Letu yaduhaye amahugurwa itubwira ko tugomba kurangura mu rugenzo rwacu dufite ruki, tukandika ibyaranguwe, ibyacurujwe, ibyabitswe biri muri stoke, ibyo byose tukabyandika ibyinditse. Kubera mbere twaracuruzaga, narangura nkagenda ngacuruza, nahomba nakunguka, simenye uko nahombye, simenye nuko nungutse. Ariko ubu ndagenda ndarangura, niba ndanguye imbuto mfite agakaye nandikamo, nabonye byaramfashije kuko yo maze gucuruza nkamenya inyungu nkuramo, kuko cyane tuba mu matsinda, nkamenya yo nkoteza mu tsinda, kuko mba mu tsinda tugabana ku mwaka, tukishyura ejo heza, tukishyura na mitiweli. Tunyarukire kandi mu karere ka Rusizi. Aha naho abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kuri Rusizi ya mbere n'iya kabiri barishimira uburyo umushinga Mupaka Shamba Letu wabafashije kubaka amahoro. Mazina yanjye nitwa Muhimpundu Odeta. Icyo Mupaka Shamba Letu idufasha mu kunoza imibanire yacu n'igihugu dukoreramo, tudakoroganye, tukabaha n'amadene, barangiza bakagira ute bakatwishyura bitewe n'ibyo Mupaka Shamba Letu yagize ute yaduhuguyemo, tugakomezanya umubano wacu nta makimbirane tugize ute duteje hagati y'abakiriya bacu, natwe tubashyira ubucuruzi. Murakoze. Uburyo umushinga Mupaka Shamba Letu dufasha kunoza ubucuruzi bwacu, uduhereza amahugurwa y'ibanze kugira ngo turusheho guteza imbere ubucuruzi bwacu, kandi ikindi ukaduhereza n'inguzanyo yo kongera igishoro ku buryo abanyamuryango twiteza imbere. Niba wari ufite igishoro cy'ibihumbi 100 bakakongerera ibindi 100 mu by'ukuri uba ugize 200, ukagura bizinesi wakoraga. Murakoze. Ni ikiganiro Mupaka Shamba Letu. Tugeze noneho mu karere ka Nyaruguru. Aha ni ku mupaka w'Akanyaru ho. Twaganiriye n'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, nabo batubwira uburyo uyu mushinga wabafashije kwegerana, gukorera hamwe ndetse no kubaka amahoro mu gace batuye. Nitwa Kanuzere Foibe, nkaba ndi umudamu ukora ubucuruzi bwambukiranya umupaka muri Kanyaru ho. Ubu ducuruza imyaka, ariko mbere umupaka ugifunguye twajyaga ducuruza ibitenge, tukajya dufata ibitenge tukabivana mu Rwanda tubijyana i Burundi. Mupaka Shamba Letu icyo yaje dufasha cyambere, yaje itwigisha kwimakaza amahoro, twigisha ukuntu basora, batwigisha imibanire n'abantu. Ubu neza Mupaka Shamba Letu yaje ari igisubizo kuri twebwe, kandi twaranashyingiranywe. Abantu benshi pe bo mu Rwanda bagiye bashyingiranywe n'i Burundi bitewe n'ubuhahirane cyangwa se ubucuruzi bwari buri hagati mu bihugu byombi. No kuvuga ngo umuntu mwashyingiranywe, umuntu mwahahiranye, ntacyo mwaba mupfa. Ntacyo twaba dupfa, n'amarasamwe. Nitwa Ngizayo Stephanie, nkaba ndi umumama ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, nkaba nkorera hano ku Kanyaru. Mupaka Shamba Letu yaje kuza iza no kutwigisha gukorera iwacu mu gihugu, tuza kubona uko no gukorera mu gihugu iwacu ari ngombwa, kuko akenshi twakundaga gukorera hakurya tutita gukorera mu gihugu iwacu. Tukabona ko nawe imipaka ifunze tutakicara kandi tutarera amaboko, kandi hari n'indi mipaka ifunguye. Mupaka Shamba Letu uruhare igira nuko iduha amahugurwa yo kwimakaza amahoro.
mu buryo nk'umucuruzi w'ino ahangaha aramutse agiye i Burundi ntiyongere kugira bya bibazo twagiraga, uko nabo yaragira abahugura. Hariyo n'abantu ushobora guhamagara ukavuga ati jyewe ngize ikibazo ndi i Burundi, bagahita bagira gute, bagahita bagufasha. Twumva turishimye cyane icyo kintu Umupaka Chambrette yadukoreye, kuko ukumva ko ari amahoro. Twumva twagendaga tunafite ubwoba. Sœur Epiphanie umubyeyi akorera muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro mu nama y'abepiskopi Katolika mu Rwanda, by'umwihariko akurikirana ibikorwa by'umushinga Umupaka Chambrette. Nawe twaraganiriye atubwira akamaro ko gufata n'abaturage ndetse n'abafatanyabikorwa bacu bakaba ari abaturage. Icya mbere navuga ni uko bagira uruhare mu ikorwa ry'umushinga, kuko iyo babyibonamo intego nyamukuru y'umushinga ibasha kugerwaho. Abayobozi b'inzego zitandukanye birumvikana ko ari ngombwa turakorana, kandi mu by'ukuri nabo baba bafite mu nshingano zabo ayo mahoro n'imibereho myiza y'abaturage. Dukorana rero n'urugaga rw'abikorera ku giti cyabo ndetse n'ihuriro ry'abakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka, bigatuma rero mu by'ukuri nabo badufasha, aho bagerageza kubafasha nko gukemura amakimbirane aba bahuye nayo hakurya hakuno. Harimo n'ibigo by'imari, harimo nka RIMU. Iyo RIMU ihaye inguzanyo abo bafatanyabikorwa bacu, bituma mu by'ukuri byongera igishoro kuri bwa bucuruzi, ariko kandi bigatuma banarushaho no kwegerana. Icyo navugaga kindi ni kuba nabo bari mu bafatanyabikorwa dufite, nk'abashumba ba Kiliziya Gatolika b'ibihugu bitatu aribyo twita ASEAC, bakaganira ku bibazo bihari bibangamiye amahoro n'umutekano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Yewe hari naho bagenda bakagera ku bayobozi b'ibihugu kugira ngo bakore ubuvugizi barebe ko amahoro yagaruka. Hari n'amabaruwa ya gishumba bagerageza gutanga mu batuye aka karere k'ibiyaga bigari, bagerageza bakangurira koroherana muri byose, kandi hagamijwe kugira ngo buri wese abeho mu mahoro. Abari batize amatwi ikiganiro Umupaka Chambrette icy'uyu munsi naha tugisoreje. Ibiganiro byacu bikaba byongeye kugaruka, aho muzajya mubikurikira ku maradiyo y'abaturage atandukanye mu buryo bukurikira. Kuwa gatanu ikiganiro Umupaka Chambrette muzajya mugikurikira kuri radiyo y'abaturage ya Huye kuva 2:15 kugera 2:30 z'umugoroba. Naho kuwa gatandatu muzajya mugikurikira kuri radiyo y'abaturage ya Rubavu, nanone kuva 2:15 kugera 2:30 z'umugoroba. Kuri radiyo ya Rusizi muzajya mugikurikira kuva 2:15 kugera 2:30 kuwa mbere. Uwabashaka kuduha ibitekerezo, kutwunganira cyangwa se kugira icyo asobanuza kuri iki kiganiro, yaduhamagara ku murongo utishyura 89 guhamagara ni ubuntu. Ikindi kandi mushobora no kohereza ubutumwa bugufi ku mbuga nkoranyambaga za radiyo y'abaturage ya Huye, radiyo y'abaturage ya Rubavu na radiyo y'abaturage ya Rusizi. Ndashimira cyane Christine Ndacyayisenga, Jasmine Duhirwe na Jean Uwamahoro bamfashije gutegura iki kiganiro. Jye na Solange aya none naho ubutaha. Mupaka Chambrette. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka Chambrette ni ikiganiro kigamije guha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli, nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena nisaidia sana juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba taki niko najitupa mie peke. Mfite umwana wiga segonderi, mwishyurira ishuri, bose ubuzima burakomeje, imboga umva mbese ni nk'umugabo. Ni mu rwego rw'umushinga Umupaka Chambrette ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka Chambrette ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere.
Mupaka Shamba Letu.